njewe na Israel Mbonyi na Rugaju Rigana tutwemere kuzamukana Kawunga twenyene njewe na Israel Mbonyi na Rugaju twenyene twemere kuzamukana tuzazamukana Kawunga kubera ko nabyo biri mu bintu turovinga nabyo Imana irabizi kuko ni sinanywa amata ntasomeye ko Kawunga nzamone ko ari cyo kiryo naco kindi kizabagira gatatu nuko rero turabasuhuje nuko nyene inzu ziko zirubakwa sinzi ko zirasozwa Yesu yavuze ngo agiye gutegurira ngo amaso twegwega abantu mutwegerere abantu bagiye badapfuye nka ba Eliya twabasaba mukatubarizo mu mugabo w'Imana tubabwira amakuru mashasha agezweho muri Kigali no mu isi yose hambavu y'ukumenya ngo isaso zaguye hariya ngo muri Iran no muri Ukraine no muri Sudan y'Amajepfo no kumenya ibindi byose harandi makuru ashushe kwiki gisagara ca Kigali no mu cyungararo yaho twabazaniye YouTube channel ifite ubwenge ifite ibyumba byose ukeneye azaryama ukeneye azakoga ifite dushe na toilette yo channel so bayita gute Vision Lift bayita ngo Vision Lift cyangwa no ugeze kuri kino kigano na kande subscribe numva ukigezeho kanda ngo reka isegonda zinga kanda wowe ucaye muri saro wowe ucaye muri douche wowe wicaye muri bisi yawe ukibona kino kiganiro wowe uryamye saa 7 z'ijoro uvuye mu kazi tugwa isegonda zinga zo gukanda kanda ureka kundeba Hello my family, my heart, my everything. It's of everything. Biterwa n'ahantu wigiye. Biterwa n'ahantu twigiye azanani za Rumbumbashi twiga za Sodoma na Gomora. So I'm here to say something. So turasuhuje abantu mutuye mu Rwanda Kigali Isimenti abantu batuye Mbarara abantu batuye muri Maine abantu batuye muri Australia abantu bita Wisconsin ndafite umugore Wisconsin ngahazi so ni muri America abantu batuye muri Pakistan Iran abantu mwese nubwo muri bibazo turabizi ko muri bibazo byinshi ariko mu nyangana Imana iri kumwe namwe Abisiraheli mwebwe mwambutse inyanja itukura muzareka kwambuka igisaso cyantuze ayo ntibikunda muzayishambuka cyane tuje hano tubabwira amakuru mashasha agezweho muri Kigali no mu isi yose hambavu y'ukumenya ngo isaso zaguye hariya ngo muri Iran no muri Ukraine no muri Sudan y'Amajepfo no kumenya ibindi byose harandi makuru ashushe kwiki gisagara ca Kigali no mu cyungararo yaho twabazaniye YouTube channel ifite ubwenge ifite ibyumba byose ukeneye azaryama ukeneye azakoga ifite dushe na toilette yo channel so bayita gute Vision Lift bayita ngo Vision Lift cyangwa no ugeze kuri kino kigano na kande subscribe numva ukigezeho kanda ngo reka isegonda zinga kanda wowe ucaye muri saro wowe ucaye muri douche wowe wicaye muri bisi yawe ukibona kino kiganiro wowe uryamye saa 7 z'ijoro uvuye mu kazi tugwa isegonda zinga zo gukanda kanda ureka kundeba kanda please kanda okay asante wowe kanze nawe uri kubitekerezaho Imana igumugisha mwese Imana igumugisha we love you we so much we busy you we no ndi mukura amagambo nkoresha kubera ukumbuzi kwe ndi kubura amagambo nakoresha kugira ngo mbabwire ukunda baroving turi muri love namwe I am in love with you très bien wowe bitoye cyane uje imbere ya televiziyo yawe ubikoze neza I am in love with you cyane bitewe naho weze uvuga I am in love with you yes twiza Bangladesh ushobora kuvuga with you cyangwa with you abantu biza Kigali abantu nabasirimu cyane ko nkatwebwe twize Bangladesh twize nabi tuvuga with I am in love with you with something
to love. Bizu rero ku bantu bakanze, bizu rero ku bantu banditse comment, kandi uniba wabonye kino kiganiro umuntu yakanze subscribe aje muri comment yandike ngo I love you nyibonemo, canke nimba ubona byakunaniye kwandika I love you andika muri comment ati ngo bizu ni benaze wongezeho na nka 16 wandike bizu y'umurandago ndenda cyane iri muri highway itagira feruje y'umurambarara. Turabasezeye mwebwe kaka wewe uricaye hari uri kwandeba ndi wa muhungu wawe Lameke Mbinguni Alain Dive zamu hamwe na hamwe baje no kuri channel yawe, baje no kuri channel yanje bakande subscribe kandi ndabarovinga. Channel yanje yitwa ngo Lameke Mbinguni, ukiyumva nkivuga Lameke Mbinguni hita scrolling wandika ari muri recherche searching mu Gifaransa, recherche mu Kishinwa wandike ngo Lameke Mbinguni. Je ndi mu kuja mu ijuru, ndi mu rugendo ruja hejuru mu ijuru kurya imbuto Yesu yatwemereye, yatubwiye ngo haza mu ijuru ngo hazaba ikintu cyambere kizaba kiriya tambutse. Ikintu cyambere ni imitsima n'amata n'ubuki. Mwitegure kunywa, abantu batanywa amata mu ijuru muzarya muragowe, abantu mutanywa ubuki muragowe, mu byimenyereze hano ndi mu bantu batabona uko kero wasigaye kuko ntavuze uzajya kurwiriga ubusa iriya ngo ibintu uzarya mu nzapfirayo, ibintu uzarya mu ijuru. Ikibazo nuko nta ikibazo kihari, turatinze sinzi ubuke butarasha. Amata yoyo arimwo ameze neza, ibyuma inanitanga izayo barabifuze bimeze neza, hasigaye kuvuza ifirimbi gusa tukigira kwinywera amata no wenda nje ndashobora kubera ko nje usanze nkunda kawunga. Ninje nyine njewe na Israel Mbonyi na Rugaju Rigana tutwemere kuzamukana kawunga twenyene. Njewe na Israel Mbonyi na Rugaju twenyene twemere kuzamukana, tuzazamukana kawunga kubera ko nabyo biri mu bintu turovinga nabyo Imana irabizi kuko sinanywa amata ntasomeye ku kawunga nzamone ko ari cyo kiryo naco kindi kizaba kigira gatatu. Nuko rero turabasuhuje, nuko nyene inzu ziko zirubakwa sinzi ko zirasozwa. Yesu yavuze ngo agiye gutegurira ngo amazu. Twegwega abantu mutwegerere abantu bagiye badapfuye nka ba Eliya, twabasaba mukatubarizo mu mugabo w'Imana ati yewe maze aba engineer bagiyeyo burango Zakayo nawe ngo ni umu engineer mukuru ngo uri yayo Zakayo nzi ko ubwo ari umukoresha w'ikoro. Oya yageze ngo ahindura akazi yageze yahindura akazi aravuga ngo je ngo nta mpamvu y'ukubwirane y'ukubaka amakora abantu amatagisi ngo abona ngakazi kari mu ijuru ngo gagwiriye cyane ngo nakubakisha amazu kubera ko bari kubaka amazu y'abantu bari hano mu isi. Aravuga ngo mbaye engineer general ariko arubakisha njere nkamusaba ngo nk'umuntu utuye ino ndamusaba ngo jewe inzu yanje ashimwe ibyuma 6 kimwe dushe na toilette kubera abana banje n'abantu batinya hanze ntazashire toilette kandi nta numwe uzasiga, nta numwe nzasiga. Sinkeneye umwana wanje ndamwingiza umu engineer wakarubakisha inzu yanze, sinkeneye toilette kija mu rutoki hoyaki ashire mu cumba ayigumizeyo umwana wanje ntazaje hanze ashire hano hafi nyene mu nzu isaro igire dushe na toilette ibintu byose televiziyo nzabisangemo. Engineer bwana engineer Zakayo ubwo no busabe bwa Lameke Mbinguni ari ino hiye mu ijuru sinzi ko mumeze ariko numva ngo muri amahoro cyane. Gusa ngo amazu y'ibirahure amazu ngo meza ngo nzanza ndeba hasi ngo nirebe zimwe za Dubai baza bahangana kubiyoba kubirahuri bagagira ubwo iriya ngo uzaza wireba ubwire gutyo uhimbaza Imana uvuga uti Imana haleluya wakoze imirimo daima. Nuko suriza umugabo ngo yiko Matayo nawe yari umugabo ngo akiri ino iwacu tukimucumbikiye yari umugabo w'amanyamafuti cyane. Umubaze ngo yewe uraca yafite ati umugabo mfite amatsiko yo kumuzamukora amaboko, niyo mugabo ngira amatsiko yo kuzabakora mu maboko. Matayo niwe akunda kuvuga ngo Matayo no umugabo nyabwo yihakanye Yesu ngo Isaka bisaka harya ngo niwe wanditse hahirwa. Uriya mugabo n'umunyabwenge narahebye ariko mumve ngo ningerayo nzamuka ukuboko ati yambu cyane soko
umeze neza kwihakana Yesu wumvise bimeze bite wari ufite mu mutwe hatekanye kuvuga ngo yamugabo simuzi rani tuzagera dusanga ahubwo inkuru ari kuzibara azicara bizivuga nanjye agatebe nzatwara agasonga ugari kari mu rugo ndakicara cyangwa ati mbwira nawe Zakayo mbwira ukuntu wurira igiti byagenze gute ariko bashi nzabaza Salomo mbwira ati mbwira ukuntu uronga abagore 10 igihumbi n'umwe w'igihumbi na babiri aragukatira imitoma yari yashize gute byagenze gute mbaza Yesu ati Yesu I love you more than everything ati Yesu we mbwira wankunze unshinje wankunze gute nje munyabyaha nongera maze ati ukiva mu ijuru uje gucungura abantu ukavuga ku musaraba ngo igikombe ku Mana we igikombe kindengana kira igikombe warubonye mbwe yaragize ubwoba yabonye igikombe yamagira ubwoba ati ese iyo bivamwe twari kuba abantu ubundi Yesu yarena kira igikombe yakirengana akavuga ati Yesu ndarenganye twari kuba abantu namubwiye ati Yesu we mpobera umuhobero wabera mubwiye ati Yesu we yambi bahegake nuko turabasezeye yara makuru yaramege ntazashira ngira akanwa kanyerera nzagaruka kwindi cano kwicano muzakomeza kumbona nta kibazo turi kumwe namwe cano ni yanje ni yawe icano ni yaba Naomi ni yaba Miss Independent ni yabande abacuza abantu bose ni kagacano k'Abanyarwanda mugakunde mukalovinge muka pampa so bizu hani magambo ubundi nkunda bizu niyo magambo aza kubira mu bintu byose I love you tuzasubira